Shalom, shalom. Namshukuru Mungu kwa neema ambayo amenipa siku leo niweze kupata nafasi ya kuzungumza na wewe, hasa neno la Mungu ambalo ni chakula cha uzima. Biblia inasema katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 5 mstari wa 6 na wa 7, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Katika mistari hii ya Biblia inazungumza kwa habari ya unyenyekevu. Sasa neno unyenyekevu lina maana gani hasa katika maisha yetu haya tunayoishi sasa? Je, neno unyenyekevu lina maana gani? Sasa ili uweze kufahamu unyenyekevu jinsi ulivyo na kuuona unyenyekevu jinsi ulivyo, lazima mambo matatu yahusike. Jambo la kwanza, unyenyekevu unabeba kujishusha. Kujishusha ni pale ambapo unampa thamani mwenzako kama ulionayo wewe. Kama Biblia inavyosema ya kwamba tuwezi kusema kwamba tunampenda Mungu wakati ataonyesha upendo kwa jirani zetu. Kwa hii tafsiri yake ni kwamba kama vile mimi ninavyoona kustahili kutendewa jambo au ninaona kustahili kuheshimiwa, basi ninapoweka ile heshima kwa mwingine, huo ni unyenyekevu. Lakini pia unyenyekevu ni uaminifu. Huwezi kuonesha unyenyekevu usipokuwa mwaminifu. Uaminifu ni ile hali ya kubaki katika hali ile ile. Kama wewe ni mtendakazi, mfanyakazi au namna yote ile ambayo unashughulika nayo, unapoonyesha uaminifu, maana yake umeonyesha unyenyekevu, umeonyesha hali ya unyenyekevu. Lakini pia unyenyekevu umebeba kitu kingine kikubwa sana, ni uaminifu. Uaminifu ni kudumu katika hali ile ile. Kwa hiyo ni muhimu sana katika kuonesha unyenyekevu mtu aonyeshe uaminifu. Lakini pia unyenyekevu ni kujitoa kabisa katika jambo au kwa mtu ambaye unatenda kazi kwa ajili yake au kwa ajili yao. Unapoonesha kujitoa kabisa, kuna watu ambao hawaoneshi hali ya kujitoa. Anapoonesha hali ya kujitoa, tayari manake ana moja ya kwake kichwani. Lakini unapoonesha hali ya kujitoa kabisa, kuyatendea kazi yale ambayo umepewa, unaonesha unyenyekevu. Kwa unyenyekevu umebeba kujishusha, kumpa thamani mwenzako kama unayostahili wewe. Unyenyekevu umebeba uaminifu, na unyenyekevu umebeba kujitoa kabisa. Biblia inasema Yesu alinyenyekea, naam, hata mauti ya msalaba. Kwa maana kwamba kujitoa kwake msalabani kule kulionesha unyenyekevu kwa wake. Aliacha kule kufanana na Mungu, akaona kwamba ajinyenyekeshe. Mungu akubariki.